Murakaza neza kuri The Library News. Kuri uyu munsi tugiye kubagezaho amakuru ku buryo burambuye. Perezida Kagame yakiriye indahiro z'abayobozi bashya binjiye muri guverinoma. Kuri uyu wa gatatu tariki 14 Kamena 2024, Perezida Kagame yakiriye indahiro z'abayobozi bashya binjiye muri guverinoma n'abandi bayobozi bakuru mu nzego zitandukanye. Abarahiye ni Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane; Yusuf Murangwa, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi; Consolée Uwimana, Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Kandi ikinyamakuru cyakomeje kivuga ko Mutesi Rusagara, umunyamabanga wa leta ushinzwe ishoramari rya leta no kwegeranya imari muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, na Olivier Kabera, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo. Abandi bayobozi barahiye ni Aimable Havugiyaremye, umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano NISS, na Angelique Habyarimana, umushinjacyaha mukuru. Ikinyamakuru cyakomeje kivuga ko kandi umugaba w'ingabo zishinzwe ubuzima Major General Dr Ephrem Rurangwa ndetse n'umugaba wungirije muri icyo cyiciro General Dr John Nkurikiye. Nyuma yo kwakira indahiro z'abayobozi bashya, Perezida Kagame yatanze impanuro agaragaza ko abayobozi bashya bitezweho umusaruro ufasha mu iterambere ry'abaturage. Ati: muhagarariye inzego zitandukanye. Inshingano mufite nkuru ni ukurengera inyungu z'Abanyarwanda bose nta kurobanura. Ni inshingano yumvikana nk'aho yoroshye, ariko iyo bigeze mu bikorwa niho bigaragarira kuko bitoroshye, ariko abantu bagomba kuzuza neza inshingano zibirimo. Yongeyeho ati: nkunda kubabwira ni byiza gusaba imbabazi kuko ugiye kubikora ni inshingano yawe, ariko sibyo mba mbabaza. Ibyo umuntu ababaza ni igihe gihise cyatakaye, habaye iki? Ibyatakaye byashobokaga kuki utabikoze kandi ari inshingano. Muri uyu muhango kandi Perezida Kagame yasheshe inteko nshingamategeko umutwe w'abadepite isoje manda yayo nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho. Murakoze rero, yari The Librarian News. Ciao ciao, tuzahuza mu bindi bikorwa bizagenda bikurikira.